Wanawetigo wewe mwenye mbono. Tuga kanina wandu medare ya kana nyapya. Wambere juge kwe mutaratara uria wadoro de kabona ku. Na finance bill etanareho bunge yambaka kuma Korea cabinet. Na negukorago kana nemoe tuena CS etago CS bandi wa treasury. Kwa uo daisi bunge recess na recess nehenderea tore ya siada hinga gaduguni kama marage musie manasoka bugina tamu yake daisi bunge recess na tugisoka bunge mwelio yoroka ndeleo finance bill egokoro igithomo litarea mbere Korea bunge kana undoria twetaga first reading ya bill Video ya domo nigukoro na kindu kiria twetaga public participation. Na public participation hau niho inyue taikari ya Kenya County mubatie gukoro mukihiana maoni manyu. Maoni macio no tume email kwina email clerk wa National Assembly akorago nayo ungisaji tu kuria mtandaoni clerk of the National Assembly yuko na email iyo ngituma maoni maku uhoro wegie mesiria kana urioro na finance bill ewe tari na nike no koro hiyo ngenda kieherio kana kiongerero makiria no kumire mbunge wa kurio ndulete no tumire MP waku okumu ya mwena mbere maingi no ndumire nie ta woman rep na rema gisogo na ndia na Kirinyaga Central respectively no matumire abunge yao Bilioni okaga egeko kindu twitaga second reading. Kuringana na mawoni na public participation kwena maundu meheragio bilioni ko second reading. Tugethia hau kabere ni ukoragwo na kindu twitaga committee stage. Committee stage ni kamite ni bunge ekonvatago into a committee of the whole house. Tugatereta amendment ikareho alafu daisio committee stage yeko speaker okaga ikarira ta chair agakoro ne bera chair committee stage ya bunge kwarekia uga corona report kana report na uga speaker era ga uga dia ga soka hare tene ya speaker agakoro ake report now to the whole house uria mawoni maragina mbere uga soka ugeko kindu twitaga third reading. That reading is the final voting stage. Ya kuetukia bill gether etuweke wangu. That reading ya hituka president ya gatwarero bill eyo aka assent into law kana ya sign watuweka wangu. Na kwesiria rimwana tumesiria yeno nginya omwako mwaka tukuro na finance bill. No, it is not cast in stone. Kana tonginya ukoro na finance bill wako mwaka. Okoro ni muradi kana makoshura hetukire. Henderia finance bill ya hetukire ne abunge. Na mbunge wanyu ale wa mbunge ale mahetukirie. Nyinda gutire no finance bill ya mwaka mugiru biro ni mwanjirite ate ndira hinyereria wa Kenya. Na nituwenginya gaisi no turagi na mbere na ndereti. Na kayare no era wira. Uria finance bill eno egukoro egika nito igukona kigina gikoro gigiatho ni thirikari ugukwena taxes new taxes iria itari finance bill eyo iria turahuthira thaici cigukoro cigi introduce getha mukoro hihi tawanjiko mukiro ni thirikari okoro ni maundu ma ndereti cia online nitukwenda andu makoro makiruta kanyamu okoro hihi ni uremi okoro hihi VAT na maundu maria mangi koguo tutire turona finance bill netumietereire muno ndera twaranirie na wanju kwa Kenya County na getha tumenye uria twakoro tugikia kura oro wegie finance bill ya mwaka wa 2025